njangwa abana abo bagomba bataye kare mu mazu gabo kandi bakutambura umuntu atambura n'amutaye kandi ikindi umwana yari umuceka umuntu abataka bashimiye kubana bamanya umwana wo Grand Road kurukotinga wa chairman tukamanya ngo abantu abo kutuye mu kikari kinaba nibarwana abantu bisiro umwana wa university ari mu mwaka wa kabiri ari national medicine aba mu street bakamanya so cyama umuntu gupfa tumuntu kubanza abantu bafira kandi mose abana ba university kufa konka abikimba bahamba abana mbiba laptops zabo biba amasumu biba buri kimwe konka ntujumira igikorwa cy'ikibireho ntujumira kandi nyana kutere ba chairman LC1 kandi abashabire bakore patrols kandi cyurunyina ngamba no mwamasiko chairman LC1 tuza kutanka na patrol yabwegeraje nahandi necyo busasi munonga konka incident zenzikanya kandi itwenka government na munonga security bino kongera mamani kureba ngo twaprotectinga abantu n'ibintu byabo n'amagara gabo konga kandi n'ikindi kindi nababeji especially aba universities bashimiye nabo taking precautions kureba ngo batahakari kandi at the same time bayirinda bazo mwabona uko kishanitse wabachuri